Telemura subdivision bisingo kereng thairogo Panchayat haba Nokrogo Samung khlai thoglia angi tongmani juda kese kereng Jwngjal achai tongmani aba hai Jwngjal kese kereng yani katimung telaye kormung bulai lakha Telemura district committee ni secretary Olendro Koloi district vice president Ramthi Hilima Molchom district secretary Olendro Koloi Shaka Telemura SDM by Kok Salai Phaimani SDM belekin response ka hamruwina kok narakha tei jam mansak chuba chukhane hne kok rakha Narak tini SDM haba nago phaimani bobo tei phaimani Malaikha hambai serang satino जों tini Kuwait Lamra district ni ongoi sini magistrate SDM जों tini sini vice president ramon thamo phumbai tai ang tai logistic kongo जों tini memorandum submit khaini faika tamni himba sini TTDC habang katal phaimani ismi 160 thara di law ni mutabik administration ni ongoi sini kuda video tai village committee wo so memorandum submit khaimani yak olofano development unnen bagai sini monitoring committee ron bagai Malaikha Jwngjal ka sajak aini bagai जों tini sini SDM side ni thanebo जों tini memorandum submit khaini faika boba tini जों आलोचना खाइलेका Malaikha bosono response type message ka hamrika bosabu tomungno norin 160 thara abo di law ni mutabik nan abo kono dino bolia nan abo kaisa law abo kono tontro bais namjak abo DM2 nan abo memorandum submit khaijak SDM khaijak video bo khaijak khiaba tomuni video abo no goisibui bro solution khaile mi hangakai no bastang salo no deputation ran bagai noro ya pesedi ang sakpangbo abono samalosna kain bagai ni tini sini Telemura magistrate ni ongoi bo bahine SDM saibo chono o message na chono janawari kha bas kan salo tomon video gosi hangkai noro deputation khainen bagai noro ya pesedi nene sinimong khai nene sinimong ani sinimong kai olen kloi Kuwait district member